بعد از 7 روز پرجوش و خروش باز رسیدیم به دیدار همدیگر. سلام دوستان عزیز، این برنامه لذت است، بله، از شبکه دوست داشته شما سفینه. و مهمان امروزه ما سرودهای خیلی خوب دارد، سرودهای خیلی جذاب دارد، یعنی که او سراینده است، ولی در برابر سراینده بودنش و رقص خیلی خوب میکند. و چه رقص و کدام نمونه رقص البته شما در دوام برنامه خواهید دید. مهمان امروزه ما پنجی انایف است. شما را خیر مقدم میگوییم و سخن اولین شما با کلی تماشابینان و مخلصان خودتون. مرحمت. پیش از همه سلام با تماشابینان تلویزیون سفینه و کلی مردم تاجیکستان با مخلصان خودتون. من امروز خرسندم که برنامه لذت ما را دعوت کردین. ما امروز نصیب چیزی از دستم میباید خوراکی پختن تیار کردن. یعنی شما گفتنی هستید که یگان خوراک خیلی بولذت میپذید. البته به نهایت خوب. و میدونید چی، عموما برنامه لذت رو تماشا میکنید شما؟ البته. و در اینجا نفران کسب و کاری گوناگون میآیند به آشخانه ما و در برابر از عهده کسب و کاری خودشون برآمدن اینچنین مهارت خوراکپزی خود رو نشان میدهد. و میدونید چی دوستان عزیز، من فکر کردم که خوب میشد اگر چون که پنجی سراینده است و پیش از اون که به خوراک آماده کردن شروع میکنیم، اول یک سرودی پنجی انایف رو ما و شما میشنویم، بعدا آغاز میکنیم برنامه خود رو. پنجی انایف در برنامه لذت. مرحبا. آن زبانی شیرگاری این جهان را صد سلام، مردمی آواز داری مهربان را صد سلام. شهرتی ما گشت پیدا زان که ما شایستیم، دولتی ما گشت زیبا زان که ما هم بستیم. با صدای یاران بگویید وصف ما را نام چیست؟ تاجیکن، 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 صادقانه تا ابدها خوانده میشه. مطمئن باش آریایی فخر ما پاینده میشه. تا قیامت شهرت ما زین همه بالنده میشه. با وطن باشیم یاران زندگی فرخنده میشه. آریایی های دنیا وصف ما را نام چیست؟ تاجیکن، 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 تاجیکن. مردی میدان در صفی ما، آن که دارد غیرت ما. مردمی با عزت ما ارج گذارد شوکت ما. همت مردان تاریخ اصل ما را کرد روشن. غیرت فرزند تاجیک ملک ما را کرد گلشن، گلشن. مردمی با ننگ و باور وصف ما را نام چیست؟ تاجیکن، 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 تاجیکن،
дӯстони азиз, имрӯз пенҷӣ барои мо як хӯроки хеле хуб омода месозад ва ин хӯрок чӣ ном дорад? Марҳамат шумо гӯед ва кадом маҳсулотҳо? این خوراک گوشت بریان. Гӯшт бирён. گوشت بریان ها. برای آماده کردن اول روغن بعد گوشت. Аввал равған, баъд гӯшт. بعد گوشت بعد پیاز است قرنفل بلغاری بعد پامیدار بادرینگ. хуб тобаро гузоштем дар дараҷаи миёна. Марҳамат, равғанро меандозем. گوشت تیار میکنیم. гӯштро тайёр мекунем. Аҳо. хуб марҳамат, гӯштро тайёр мекунем. Ман чӣ ба шумо чӣ кӯмак расонам? Ман чиро реза кунам? رزه پیاز قطعی. пиёз ва қаламфули булғориро ман реза мекунам. хуб чӣ хел реза кардан дар кор ягон намуди ایره من шумо аввал майда کرده. анам хел майда кардан. хуб кифоя аст, аллакай ман медонам ва шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон менамоем ки ин барномаи лаззат аст аз шабакаи Сафина ва меҳмони имрӯзаи мо сарояндаи хеле хуб Пенҷи Анаев ва як хӯроки хеле маъмулии тоҷикиро барои мо омода месозад. гӯштбирён ва чӣ фарқият дорад, чӣ тафовут дорад аз дигар гӯштбирёнҳо, албатта шумо мебинед. хуб омода мекунем дӯстони азиз ва акнун мо дар тоба равғанро рехтем, дар дараҷаи миёна гузоштем. ман фикр мекунам миёна камтар аст ва камтар баландтар кардан дар кор. ва акнун ман шурӯъ мекунам ба реза кардани қаламфури булғорӣ ва пенҷӣ бошад бо реза кардани гӯшт ва фикр мекунам ки сарфам нарафта истодааст ва хуб мешавад ҳамаш. хуб пенҷӣ, саволи аввалини ман чунин аст: кадом намуди хӯрокро пухта метавонед ба ғайр аз гӯштбирён? راستش اگر من راستش گویم هم چه خیلی росташ راستش گویم عموما همین یکم بار همین لذت اومد همین کار کردستم. ин якум бор аст? من عموما این اوقات عموما کردگی نیستم عموما. хеле хуб фикр мекунам ки аввалин маротиба шумо хӯрок аввалин маротиба ва хӯроки аввалини шумо аввалин маротиба ин чӣ хел аст? хуб ба ғайр аз хӯрокҳои тоҷикӣ хӯрдани кадом хӯрокҳоро акун аз пухтанаш дигар ҳарфе намезанем. не кадом хӯрдани кадом хӯрокҳои дигар миллатҳоро мисол меписандед, дӯст медоред, хӯрдаед, чашидаед? не хӯрокҳои мисол вая бисёр дӯст медорам. хӯроки қуртоб нағз мебинед? хӯрданша тайёр карданашро чӣ? не тайёр карданша уро намедонам. намедонед? барои чӣ намедонед? вақте ки ман фикр мекунам дар куҷое хонда будам ки вақте ки шахс агар ҳамон хӯроке ки дӯст медорад истеъмол карданашро ҳатман ва ҳатман бояд омӯзад ӯро. барои чӣ ин фикр барои ростшо гӯем ки барои ки мо ҳамун авқота ҳамун хӯрокро ҳамун вайша вай кардан дар кор, баъд вай кунем вай мешавад. рост мегӯяд, дар ҳақиқат дуруст мегӯяд Пенҷӣ. ва акнун ман фақат фаҳмидам, фикр мекунам мақсади Пенҷиро тамом, зеро дар ҷавоби ӯ ғайр аз вай дигар дар ёшимон ҳамин хонагӣ ҳама авқотаро мепазид. фақат тайёрахӯр. баъд оиладор шудем ки бахай оила мекунад. ана баъд оиладор шудед, оғоз гардид омода кардани хӯрокҳо ва оиладорӣ як масъулияти хеле вазнин бар дӯш аст ва омода кардани хӯрокро шумо худатон сар кардед. ҳамин тавр не? Пенҷӣ, дар ҳақиқат шумо сурудҳои хеле хуб месаред. биёд аз ошхона мегузарем ба сурудҳои шумо. кай оғоз гардид? барои чӣ? умуман барои тамошобинон бори дигар мегуфтед ки дар куҷо таваллуд шудаед? дар куҷо ба воя расидаед? ман ҷамшид ноҳияи ҷиликӯл вилояти хатлон, ман зодаи тоҷикистон ҳастам. ман дар ҷиликӯл калон шудагим. баъд вақти мактаби миёнаро мехондам, баъд рӯз 1983 сол сеюм синф будам. вақти 83 сол асри 11 не 1983 сол ман сеюм синф будам дар мактаб. вақтҳои тансордистка кино ҷими буромада буд.
همون وقت همون تانزو دیسکار خیلی پاپولار I am بود. the بعد من میخوندم برنامه کانسرت میشم که سولیناوی و یکی برآمد کردم که معلم اینستیتوت و درس میدید که معلم و یا یماخ اسباب مینواد برابر مینواد بعد من پیشتر جیمی حاجه جیمی بیجا حاجه بعد اینو رو موزیک رو گوش نمیکنم خونه خیلی ماش میکردم ده جیمی حاجه بعد موزیکش ده خیلی عمقش دیدم ده بعد خفاد امروز صحنه ده سولیناوی خونده استم که باید موزیک رو گوش نمیکنم موزیک رو خودم پیشنهاد میکنم بعد معلم مرا میگفت که استاد کجا رفتی تو موزیک دیگر جو پنجی دیگر میگه که ما نفتیم که تو چی دیگه کجا رفتی میگه اینی میگم من شما نمیشه من خودم مینوازم شوق زیاد میزد موسیقی دیگر جو پنجی دیگر جو بعد باور میکنیم که بعد کنسرت ما مرا خیلی جیمی میخونده جیمی جیلی کول جیمی از جیلی کولا جیمی از جیلی کول که وقتی سرود خواندن عموما اهمیت نمیده موسیقی کجا است و نوازنده ها کجا. جمشید گوش رضا کردم. خب دوستان عزیز جیمی علاکم گوش رو رضا کرد تموم کرد و فکر میکنم که روغن از گرم شد و وقتی اون رسید است که اون رو به توبه اندازیم. جیمی آرام شد. خب اومد مکتب میانه جیلیکول رو ختم کرده و با کدام زبان بود شما در صحبت گفتید که با زبان تاجیکی نه ما در مکتب میخوندیم فقط زبان ترکمنی با زبان ترکمنی میخوندیم با ما مثال چیکار بگم مثال قشلاق ما با ترکمن یعنی که اهالی ترکمنیشین بود در اونجا فقط پورا درس تعلیم درس ترکمنی بود زبان ترکمنی بود یعنی که از این برمیاد که شما زبان ترکمنی رو خیلی خوب میدونید بله عموما میتونه دوزیر برای من یک جمله فرق ندارد یگون سخنی با زبان ترکمنی با من یاد دید انیقترش مثال خب اگر بگیم که حاضر ما ترکمنی من گپ میزنم که ترکمنی مثال جمشید نهل یغدلرون قومه بعد تاجیکی پرواتش جمشید تو چخیل سلامتیت نغز می یک بار دیگر جمشید نهل یغدلرون قومه پنجی نهینه یغدلرون قومه یغدلرون اما در جا باید چی بگم یغدلرون قلو یغدلرون قومه من درست گفتم من از دل خود گفتم درست برآمد الکی ما در توبه روغن گرم شد و گوشت رو بعدی باید پیاز باشد من رو میگفتید که بعدا پیاز رو ریزه میکردیم بیا تو پیاز ریزه کن من ویا پامیدور ریزه میکنم مرحمت خب بعدا آغاز گردید شوق و شور و سرودخوانی از همون سرودهای هندوگی و با سرودن زبانهای تاجیکی و درک کردن موسیقی کی درک کردید کی پورا احساس کردید که الکی شما میدونید موسیقی رو درک میکنید موسیقی رو تحت موسیقی سرود خوانده میتونید این بعد از چند سال با شما میسر گردید بعد راستش گویم من در 90 سال اسباب خودم یک اسباب یاماها گرفتم همراه مینواختم بعد ویا خیلی همین سال گذشتن گرفت من خیلی ذکر نمیرم این خیلی این که اینم خیلی ریزه میکنیم منم خیلی خب مایلش بعدا سال 90 شما یک اسباب موسیقی رو خریداری نمودید بعد همون ویا اسباب خیلی مثال که در یوش بودم در یوشیم قدر مثال عذاب میکشیدم بعد چقدر که دیگه موسیقی رو گوش میکردم نقطه نمیتونستم سال گذشتن گرفت یا 5 سال موبایل گذشت 95 سالو الکی امو موسیقی رو آموختم و بعد آغاز گردید اومد چند نمودی اسباب موسیقی رو از اودای نواختنش من در یوشیم همو اسباب یاماها سینسات را یاد گرفتم همو را تو حاضر همون خب بسیاری مخلصان شما رو یک
фикр мекунам як савол ба мехоҳанд фаҳмидан дар бораи ҳамин чиз ки барои чӣ шумо ягон сароёндаи дигар меву мас мехоҳед монанд бошед ба аллакай шумо пай бурдед ман киро дар назар дорам Майкл Ҷексон. барои чӣ ва шавқи ин аз куҷо пайдо шуд дар як ноҳияи дурдасти ҷиликул як писарбачае мехоҳад мисли Майкл Ҷексон бошад ё ин ки ин солҳои охир дар дили шумо пайдо шуд меҳри Майкл Ҷексон? ман росташо гӯям 2003 сол вақте ҷилкулда будем рафиқон бисёр буд аз душанбе ва ё маъракаҳода даъват мекардем меомад вақте ман талант доштам ва ё ҳамун таланти маро мефаҳмид ки гуфт ки ту душанбе биё мисол консертҳода иштирок кун телевизиони барномаҳода иштирок кун яке дӯстон даъват мекарданд даъват кард баъд ҳаминҷо омадам 2003 сол якум гулдухторони душанбе суруда 2003 сол вайда соли нави барномаи консертҳода иштирок карда будам. барномаи соли нави телевизион суруди аввалинатон ин гулдухторони душанберо тариқи телевизион сар оид. яъне ки шумо гуфтаниед ки рӯи душанберо соли 2003 гирифтед ва суруди аввалинатон аввалин сурудам душанбе буд. хуб шумо метавонед бо як ҳаракате ки Майкл Ҷексон мекунад бо як ҳаракат умуман дар ошхона мо ҳастем ва ҳамн кори худро бо ҳаракати Ҷексон иҷро кунед. мешавад мисол ки хуб медонед чӣ хел мекунем ман ба шумо мегӯям ки пенҷи помидорро ба ман де шумо бо ҳаракати ҳамон рафта помидорро ба ман медиҳед мешавад? хуб рафтем умуман идома дорад ва хуб пенҷи ба ман помидор лозим аст помидор ма шумо метавонед не ба ман дар кор нест помидор акнун меравем не ба ман помидор лозим нест он кас ҳар як ҳаракате карданда вай ҳаракатош ҳар як ҳаракаташ чӣ қадар вай бақувватӣ дорад бо боварӣ карда метавонад боварӣ баъд мисол ки ман хеле мулоими неста вай мисол ки ҳаракатҳоро мекунад мисол ки ҳаракатҳоро мустаҳкам мекунад бар мисол ҳамин ҳараката вай хеле нишон наметиҳад тез фикр мекунам ҳангоми ҳамин ҳаракат кардан дӯстони азиз кӯшиш кунед ки дар назди пенҷӣ набошед зеро агар шаб кунад шумо аллакай нестед барои ҳамин бо як боварӣ мекунад ва мо низ мебинем ва дар суратҳои шумо аксарияти суратҳои шумо махсус як ҷои мусиқиро мемонед ва дар ҳамон ҷое ки мусиқӣ меравад шумо рақс мекунед дар бисёр саҳнаҳо дидем ва ин як навигарӣ аст бешубҳа барои чӣ шумо масалан Майкл Ҷексонро тақлид мекунед барое ки ман Майкл Ҷексонро гирифтам аз суруди тоҷикӣ мехонам яъне ки як навигарӣ як омехтасозӣ баъд ҷамшед мисол ки мисол рақсҳои Майкл Ҷексона уро ҳар кас карда наметавонад ҳар кас карда наметавонад дуруст беҳад мушкил аст рақсҳои кардан ман мисол ки ман зал мерам ҳамин қадар машқ мекунам ку ҳама ароқо мерезад ҳама моҷам 1 соат 2 соат ҳам хел машқ мекунам устод мегӯям ки Ҷексон мегӯям дар ҳақиқат корол будааст дар ҳақиқат корол барое ки ман ҳамин қадар машқ мекунам бо чӣ қадар хатогӣ дорам мегӯям ҳамин қадар бо камераро мебарам камера вақте машқро сёмка мекунам тамошо мекунам мегӯям нашуд мегӯям не Ҷексонро мебинам вай дигар ман мегӯям вай мегӯям дар ҳақиқат вай корол будааст барое ки ҳамин қадар ман меҳнат мекунам ки расида наметавонам ҳамин ҳаракатҳоямро карда наметавонам бале дӯстони азиз вақте ки 25 июни соли 2009 як ситораи машҳури ҷаҳон Майкл Ҷексон аз дунё рафт ва дар баробари ин фикр мекунам ки пенҷи Анаев тавонист ки усулҳои ӯ ва як ҳаракатҳои ӯро то андозае ҳам бошад аз худ кард ва шумо марги Ҷексонро дарак ёфтед вақте ки аз тариқи васоити ахбори омма гуфтанд ки як сарояндаи хеле машҳури сатҳи ҷаҳонӣ ва бешубҳа шумо дӯст медоштед эҷодиёти ӯро рақсҳои ӯро ҳаракатҳои ӯро баъд чӣ хеле эҳсос кардед худатон ман вақти рӯзи 25 съёмка доштам баъд пагаш ба съёмкам буд як клип сабт доштед сабти клип доштам баъд ман режиссёрро гуфтам ки биё ман як ҳафта съёмка намекунам барое ки дилам ғамгин шуд
یکی شما در حقیقت غمگین گردید. اوه غمگین بیا گفتم فیبر ات میلیتیم یه هفته وای کنیم کفامو پرتایم معتم اعلام دیدم کنیم. غمگین است گفتم من سیم کار کرده نمیتونم. دوستان عزیز انا این است دوستوری و مهر و محبت نسبت اون نفر که ایدئال میگویند و حتی من حاضرم ثبت کلیپ رو شما من حاضرم کو جمشید حاضرم کلیپ رو مایکل جکسون رو تماشا میکنیم کو حاضرم تماشا میکنیم من خودم رنگ قسم باره میمونم کی من میگم رقصای جکسون رو استفاده میبرم. آرام شد. در حقیقت وقتی که شما درباره جکسون احساس با احساسات داده میشود فکر میکنم که باوری دارم دوستان عزیز حاضر خیلی حرکت های خوب میکند پنجیانه ولی بعد از 3-4 سال اگر برابر جکسون هم نباشد قریب که به اون نزدیک نه میشه. انشالله من چخیل الکی؟ نه الکی من حرکت ها را اسود کرده اید؟ بسیار مارش کرده استم اوستا اوجه وای اوستا همون الکی؟ رقصای جکسون وای کرده استم اوجه همون مونندی الکی مونندی کرده. ببینید خوب دوستان عزیز قید کردم با مورد است که سرپرست کلی برنامه لذت این شرکت نسله با محصولات مگی می باشد. شما می توانید از مغازه‌های کشور آن را خریداری نمایید و برای باز هم با لذت گردیدن خوراک‌هایتان استفاده برید. خب سرودهای تاجیکی رو می‌سروید. سرودهای ترکمنی رو می‌سروید. باز کدام با کدام زبان سرایدان می‌توانید؟ میتوانم سرودای هندوگی هم میتوانم. هندوگی. خب پیش از اونی که هندوگی و پیش از اونی که تاجیکی و خیلی تاجیکی ترکمنی همشو میتوانید. اولا 4 مصرع با زبان تاجیکی زنده و بعدم باز میگذاریم به زبان‌های دیگر. مرحمت. بیا لیلی در عشقت میخوانم من شدم مجنون با یادت دیوانم من قسم خوردم با جانم که تا ابد همیشه عاشق تو میمانم من. با زبان هندی. वो चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई वो चली ना 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 मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लूटना मेरे त्यार का चरे है तरम पंजिया नाय फुकट वो चली خیلی زوری है عموما گپ نست है वो चली है. ترکمنی. من ترکمنی سرود تایید کرده بودم 2011 سال جشن استقلال در 9 سپتامبر برآمد کرده بودم. نام سرود yaşasın Tacikistan'ım güllesin edil vatanım. با خیلی میگم زنده با تاجیکستانم زنده باشم وطنم. شما دو مصرع نادرست ترجمه کردید. در اونجا گل بود برای چی شما گل رو ترجمه کردید؟ güllesin edil vatanım. Güllesin یعنی که گل کند من گل گل شکوفان باشد. gül şükufan anam vatanım. گل شکوفان باشد. Güllesin de güllesin. گلسون. Gül şükufan باشد سرود vatanım. گلسون عزیز وطنم در اجرای پنجی انایف با زبان ترکمنی بفرمایید. مرحمت. Hey! Gelin iyiler bugün Tacikistan yurdumuzun 20 yıllık bayram çıkılına. Gelinler hey! Ağır günlerden geçen kıyınçılıkları görün, gün sayesinde öten, pek durmuşa yetiren. Ağır günlerden geçen kıyınçılıkları görün, gün sayesinde öten, pek durmuşa yetiren. 1, 2, 3, 4, 5, 60, 70, 80, 90 min yaşasın Tacikistan'ım. Güllüsün ediz vatanım. Yo! Yaşasın Tacikistan'ım. Come on everybody! Güllüsün ediz vatanım. Güllüsün. Bu başta bu vay doğru. Yaşasın bu Tacikistan'ım. Yaşasın. Tacikistan'ım. Yaşasın. Tacikistan'ım. Yaşasın. Tacikistan'ım. Yaşasın. Tacikistan'ım. Yaşasın Tacikistan'ım. Güllüsün ediz vatanım. Farzandi با وفایت کنه جان را فدایت خدمت از جان میکنیم ای وطن از برایت
100,000 سال با جشنی استقلال. زنده باش تاجیکستانم، زنده باش آلی سامانم، هی زنده باش تاجیکستانم، زنده باش آلی سامانم. گوش بیرون میسوزد. خب اکنون تاجیکستان، وظیفه تاجیکستان کردیم، وصل وطن کردیم و خیلی خوب که شما هم به زبان ترکمنی، هم به زبان تاجیکی، هم به زبان هندوگی سرویده میتوانید و عموما در پیش با کدام زبان اگر شما رو گویند که مثلا باز با یگون زبان دیگر شما میتوانید ایجاد کرده یا اینکه سرود خوانده و آماده سازید همون سرود خود رو با یگون زبان خارجی. سرود ایرانی میخوندم. ایرانی ها؟ خب همه چیز رو آماده کردیم، محصولات رو دوختیم و انداختیم در توبه و جوشیده ایستاده است و نمک کی ده؟ نمک گویا که تماشاگران نفهمیده است. نمک آیسته ساده است دوستان، ساده نمک. انا اکنون میدونید فرقیت گوشتبیریان پنجی انایف از دیگر گوشتبیریان ها در چی است دوستان؟ نمک رو بعد از همه محصولات ها میدوزند. برای همین نمک در اینجا علاوه کرده می شود. پنجی خوب میشد اگر شما از دهان خودتون میشنویدند تماشابینون. تا این دمو چیکار کردیم؟ مرحمت. ما اولین توبه را گرفتیم ماندیم، بعد در درجه میونه گذاشتیم. میونه ماندیم، بعد گوشه میده کرده اول در روغن گرم گوشت رو انداختیم، بعد پیاز، بعد قرنفل بلغاری را انداختیم، بعد پامیدور. حاضر کمک آب بالاش نمک رو علاقه نمک انداختیم و چیکار کردن در کار؟ اکنون حاضر یک تا مگیره میگیریم. خب قید کردن با مورد است دوستان عزیز. خاطررسان می‌نماییم که سرپرست کلی برنامه لذت این شرکت نسله با محصولات‌های مگی است و شما می‌توانید که از محصولات‌های مگی از مغازه‌های کشور خریداری نمایید و برای باز هم با لذت گردن خوراک‌هایتان استفاده برید. و الحال پنجی برای خوراک با لذت آمدن، برای با لذت آمدن خوراکش مگی رو استفاده برد. خب استفاده بردیم مگی رو. حاضر یک نیم استکان آب، یعنی که آب لازم است. آب لازم است. کفایه است نه؟ کفایه. اکنون چیکار میکنیم؟ سرپوش اون رو محکم میکنیم. خب پنجی اکنون توندم که دم میگیرد، میجوشد تا یک وقت معین، تا یک مدتی معین چیکار میکنیم؟ حاضر بادرینگ ریزه میکنیم، پامیدورم ریزه کرده شکراب تیار میکنیم. شکراب تیار میکنیم. مرحمت. با من دیت هم بادرینگ من به شما کمک رسونم. مردم میخوان که درباره حیات اویلوی شما با خبر گردند، کمی معلومات میدادید درباره حیات بیرون از صحنه. چند فرزند دارید؟ من فرزندان اویلادار هستم، 3 تا پسر دارم. خب شما گفتم میتونید که تا امروز چند سرود رو شما آماده کرده اید، پیشکش مخلصان کرده اید و کدام از اون سرودهایتان بیشتر مقبولی مخلصای خودتون است؟ اول سرود مثال میخوندم، تنهایم گریان گفته سرودم بود، بعد میرم من از غم دل، بعد گل دختران دوشنبه، بعد مدینه میخوندم، بعد حیران. چند سرودم بود. در میان این سرودهاتون بیشتر شوق رغبت من مخلصان کدامشون رو بیشتر درخواست میکنند که من گل دختران دوشنبه بود، بعد همون حیران، بعد مدینه میخوندم. همین 3 تا سرود بسیار انتخاب میکرد. پالови мамиздор. тарзи тайёр кардани хӯрок. гӯшти гӯсфандро 4 кунҷа мебурем, ба дег 3 стакон об рехта гӯштро меандозем. ҷӯшонда кафкашро мегирем. сарпӯшашро пӯшонда дар оташи паст 1 соат то мулоим шудани гӯшт мепазем. дар товаи начандон калон дар равғани растанӣ пиёзро 5-6 дақиқа таф медиҳем. помидорро майда реза карда ҳамроҳи қаламфур, зираю мурчи куфта, қиёми помидор ба 2 дона маҳсулоти магги ба това андохта 5 дақиқа таф медиҳем. маҳсулоти бирёншударо ба деги гӯштдор меандозем. дар мавриди зарурӣ об илова мекунем ва биринҷро меандозем. дар оташи паст биринҷро меҷӯшонем ва 20 дақиқа дам меандозем. палови тайёршударо дар лаличаҳо кашида, болояшро бо мавизу бодоми бирён ором медиҳем.
ҷузъҳои таркибӣ. маҳсулоти магӣ барои гӯшт 1 қошуқ чай чойнӯшӣ, об 1 литр, гӯшти гӯсфанд 600 грамм, биринҷ 500 грамм, бих пиёз 300 грамм, помидор 300 грамм, бодоми бирён 50 грамм, мавиз 50 грамм, равғани растанӣ 3 қошуқи хӯрокхӯрӣ, зираи куфта 1 қошуқи хӯрокхӯрӣ, хиёми помидор 1 қошуқи хӯрокхӯрӣ, қаламфури куфта 1 қошуқи чойнӯшӣ, мурчи сиёҳи куфта 2 грамм. бо иштиҳои том. ҷамшед, хӯроки мо аллакай омода шуд. омода шуд. бале. хуб дӯстони азиз, акнун чуне ки пенҷи худаш гуфт хӯрок аллакай омода гардидааст. фақат онро чӣ кор кардан дар кор? ин ҳозир ба лаган гирифтан дар кор. лаган. марҳамат. ва бешубҳа ба кулли фарқ дорад аз дигар гӯштбирёнҳо, ҳам аз рангаш дӯстони азиз ва ҳам аз боварӣ дорам ки лаззаташ ҳам дигаргун хоҳад буд. ин барои 2 нафар аст фикр мекунам. ҳамин тавр не? албатта. барои 2 нафар омода шудааст. аҳа, мегузорем. боз то ондаме ки шумо дар лаган мегиред. ино дӯстони азиз хотиррасон менамоем ки меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд сарояндаи хушовоз Пенҷи Анаев ва хӯроки хеле болаззат гӯштбирёнро барои мо омода намуданд. кифоя аст? хуб, марҳамат, хӯроки мо омода гардид, хӯришоям омода аст ва фақат чашидан дар кору баҳо додан дар кор. мечашем. болаззат. дар ҳақиқат чунки мо интизор будем, фарқият дорад аз дигар гӯштбирёнҳо, болаззат аст, лаззати хоси худро дорад ва медонед чӣ гуфтаниям? ташаккур барои омода кардани як хӯроки хеле болаззат. ташаккур ки шумо омадед ва агар шумо тамошо карда бошед барномаҳои моро, сарпарасти барномаи мо меҳмононро дасти холӣ гусел намекунад ва аз ин рӯ шуморо туҳфа интизор аст. аз номи сарпарасти кулли барномаи лаззат ширкати Nestle бо маҳсулоти Maggi ин туҳфа барои шумо ва боварӣ дорам ки барои истифодабарӣ ва омода сохтани хӯрокҳоятон истифода мебаред. ташаккури зиёд ва медонед чӣ? дар охир ман хеле хуб мешуд ки як суруди хеле хуби худро барои тамошобинони телевизиони Сафина, барои мухлисони худатон ҳадия созед. албатта. шумо омода ҳастед? ташаккури зиёд. хуб, чӣ гуфтанӣ ҳастед дар охир барои мухлисон ва тамошобинони телевизиони Сафина? ман аз ҳамаи кормандони телевизиони Сафина миннатдор ҳастам. мухлисонам, ман сурудҳои нав эҷод мекунам, пешниҳод мекунам. ин ҳозир бо суруди нав бо тайёр карда ба мухлисон овардам, пешкаш мекунам. гуфтанӣ ҳастам ки комёбӣ муваффақият мехоҳам ки кормандони телевизиони Сафина. ташаккури зиёд. мо низ ба шумо аҳли эҷоди телевизиони Сафина ба шумо муваффақият мехоҳад ва дар хони он аст ки сурудҳои нав ба нав дар оянда эҷод мекунед ва дили мо ва мухлисони худро шод мегардонед. дӯстони азиз, дар охир як суруди хеле хуб аз ҷониби Пенҷи Анаев барои шумо пешкаш мегардад. марҳамат, тамошо кунед ва ҳаловат баред. چی خطایی کردم تنها
لیلا 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 عاشق شدم بلا با مثل من مجنون نیا بی تو لیلا 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 عاشق شدم بلا با مثل من مجنون نیا بی تو لیلا 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 عاشق شدم بلا با مثل من مجنون نیا بی تو لیلا 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 عاشق شدم بلا با مثل من مجنون نیا بی تو لیلا 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 عاشق شدم بلا با مثل من مجنون نیا بی تو لیلا 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 با مثل من مجنون لیلا 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 با مثل من مجنون دوستان عزیز، برنامه لذت با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی سربلند و پیروز باشید و در آخر یک عکس.